tun la chu te te lian case la review maya are to mai do na makan tia aron chhuana chu kan thewa screenshot aron leak out te teng atur tunu in aron ti chuaka ti chuanin pushia ta changte la henin public interview ma chon ve boknen hianin soite po an soi reinin ka hretin group tin hian lutela tun lai chu zoram mi pui hianin engeniang ahu hawa nute kan boy pui tamber hun lai po ni in ka hrenge ngeya alo ro pui ngang ani nge tin makati dewa chu hemi chungchanga hianin min deal ti tu tam takan oma tin mi pa pon kan deal fo lom ti hin tam view maya hi thil mak view nin ka hria ke ma chon ka lo la hrengai hau lo maya chu tin te po chu nakina topic hrangal la chai chinin ka hria ti chon hei kan youtuber pui tho Elite Studio Production ti hianin pushia ta changte aron ko ma heta hianin defamation chungchang he pushia ta hen aron soifia ta ne chuta aron soifia na chuanin IPC section 499 na a hian defamation chu ama chumia chuanin do tani ti hi awm lo ani ti hi aron chanchan dewani chu tun tuma henin kan chip hawanga engwai nge do tangai kher ti kha kan soifia tlang lo longe a chan chu ke ma hi engeniang dan le shrei channel nei tu pa hianin smuggling lo khoi ve a kuwa te lo tol ve a min ti ta se chu kani nami alo lo ni ta ne chu ka tan chun defamation tling ani a court a casual ko theini magistrate a ka kal thei mo nilovin keima hianin kuwa lo tol ngei taila ti chuan chu ka kuwa tol po chu thudik ni ta se min lo pu na kha ka tan chun defamation atling lo ani court a kal maila court proceedings a hianin a procedure a hianin min pu na kha do tani ti hi ka fin fia ngai ta chumi chu ka ti theilo ni chuan ka tan chuan defamation case file lo kha a thajo ka ni chuma ti chuan hian clear photang o ti palani tan chu wangin he sa hian fiam thu in ka bia a fiam thu lo tempon ka bol vela temela kan zot kol vela ta khan khanu khati mol pho ko tum lo ama jok hian midnight merina a sei to reng nuwa boi itilar ni chunang pe mol pho tel don ni o ti to nuwa mo khami kha ngai to lewin aron ti jok ta ni chupo kan private message lenghal public aron tiap ti min ti hing che da tuma tin ni bo tung bo khanin ka ria kha pa khal ria sala ka du chu bo tung te kha chang kam na ro phian lenghal mo ro ai ipek la khan kalo defamation ipek la kan soi lo kanga defamation case ka zo don tho che defamation ni min ti min che tumangin case lo thelu tala ta chuanin case ating thei don em ani khan dot pumon te na azona khi zona om takani case atling thei don ami ti khamo a chan chu ani khianen a hnutte picture kha alo deal ngei sia proof ani thadon ro pui mai sia he nu hen min ti mol pho tu mani ti kha lupui ta se case atling ngem ti kha zona om takani pushia ta chan na hi ta chakom to a kan enang inge soi dot telovin defamation case aum thelo ti ani sia ti te kha chu wangin mizo kan lom ne em chu ma mon mining te poni tho mining shetu ain mining shengai lo tu hian kan trizok ta ni tunei se khan defamation a khan dot angai ti aumemi kaselo chu soi om deu ta chu tun zana kanin biak na chang ka sei fela don ta ni defamation a chun mo asoi kha IPC renga offense ho hina poi mo chu ti lui le ti pal poi mo ani 499 defamation IPC in asoi dan chuan whoever by words either spoken or intended to be read or by sign or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to hurt or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of a person is said except titani. I'm here to na hen boy thak do chu hen nu line na hriat lo chu ki chung kai dam don thaw ka ti don lo ba more defamation khan nu la kha tungai ni poka hre lo ba chen khan nu la i nge ni vati boy kha tum lo ba
tin hlok na ka nei ve don lo chong lo ba mi ti mol pho tum na kha anei ta ni anei lu tu ka nei ti sen chu ma pui lo juk biak da na te he pai ka nge ya ka ti mol pho du chu teng bo in uti bar tam ta ka alo pe kwal vak me ni chu hemi ya hen eng tinga ti kha sherangin chu tiang athil ti chuan to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person tani tuna hian khanu khan hemi social media minti mingchet na zong kha ati pal an velo ni minti mingchet kha tum em ringot me ni chu do ani le ni lovin ke kha ati mingchet tu ma kha hria da changte ni lo sela pazak zoom tak kol rong lo deuh dem ko hanu pa mo officer pa ngai ni ta se in achan chiang ka chu enga mak ngai lo thunga tin tu na pa he I ming chen na te in ti me me ke ko ming tha ka ti phia na mo le la ma chun pon mizo official na ka se kha ler pon official ler ngam tu zu in pon official in ngam mai tu poi me lo chuan eng ru pon official ke chu paisa min pek lo chun ka ti thei don lo ni o percentage min pek ngai ne ti heu tur ma se chung kan le ro wangte official kan le ro wangte official zurui kan ne wangte I ru mang kan ne wangte chuan min lo ngai sang lo ani chuan kan tor ngam tur thung ni chu wangi ke chuan ka thora te mela ka tu ra seng ming chen na tur ni mo zana tur mo anga in ngai la mo anga khan ka tura ka sengom ta ni ka sengam em tu na hen ka tia tu nen mizoram noi som panin oma trom mishing noi som pa sing kwa sang kwa za kwa som kwa pa kwa pon min ngai sang lo chela inge ka tan hek na le lok nom ka choi tu le muti ka kher bera ke chun chu hangin tu na hianin MP ka nilawa MLA pok na VC pok ka nilawa mi min ngai dana nung le hlo mu pok ka nilawa film star pok ka nilawa comedian star chomo khila stage artist pok ka nilawa chu wa ka sei zo defamation na khan dotel boy kan kalau ngai thabe zo ka boy kan khan intikhada wa shed lo chu defamation a chuan dotel ngai te dot atel lo na kha ma se private message kha public atilar duna chan kha with the intention to defame me tani kema minti mingche do wang khan ati ni I kha chiang tani nang ma channel la mo pima pin na me pon le akal ko la tin min defame tum je ko sei lo ko mo kasi zaw zo ngatinge pima pin na akal masa tro awang chu pima pinen inkar kan nei to ni borok in chuat na borok kan nei to ni chu van pima pui khan min ho ve le tu ranga ya chu van pima pui ber hi shilila pima puin phur takin pushiat hi atimol phoduang chuan pima pui khan fing de win lo chengor he chu a private lu tu mai ka tui zong ni lo filam pon chu ka tingai lo alo tia pima pui sedan phe chuan khan dula kha pima pui chunga po athin rim mama chu wang khan hula ka tunga kala chung lawa pathian mi longai dam sela khan hula khan ka obrop ka chum ngam lo baduma poka zun ngam lo tu khoba min siam kha apoi ti lo bo chuni se defamation chung chang zo ka khatuna poi mo bera chuni tani dot ani angai kher lo ti kha poi thei viawa heti zonga ani lo zonga thilin shil himo ti chuanin hei kan tilan chana chu selrun pui voice ti hi kan clear hawanga he channel hi active to lo view maya I call tu pa ani tu pa hi putila nun siama ania pupa te ya tam tak chon kan the ome kan ukil lar maile public interview vela te poa an ko ber thin ania ani channel hi ani nge ya ti chuan ani u hi pupa te ya u hi kan hriat theu dan tur chuanin pu HTC larin chana ti khani tani chupa chu hei tun hnai loka AIR case rukna case chung changa te po hremna ti chuak tu hi nia judge ania mo kan hre thiam dan turin judge ani ti mai taila ti chuan dikna du mai ania chu hei ru sang hremna
pe chuak thin tu hi hrem thin tu hi tila kan hre thiam mai ome ti chuanin ani channel mi hi kan enanga ke mana ka soi hi chu comment sa te po ron nial le mani hriat ang chun mo ji klok mang si lo ron chang te hi inom le dona chu wang chonin ti hen ka ron tilang mai ta nia in puming chet nan defamation aziak tu Julie lalrin zami ti hinia pi Julie hi jachania tuntu ma hian in puming chet na defamation chungchang kan soidona he kan thu soitur hi pi Julie lalrin zami Chief Judicial Magistrate Aizawl Judicial District in Asia ani kum engemaw za chu mizo te po khovel ramdang te angin video hi minute som lai ne chu wang chen ari don em mai tilai hana poi mo lai ka ti som ta ni kan clear hawang wa lang chu kan mi mal right freedom of speech and expression hi minven puini in alang defamation alom hian puming chiat ani awanga lungoi lo chuan criminal case lamhoi zong in case akalpui aduani po in FIR manga police chuitir ngo thei ani lowa magistrate nena complaint zia ka thelu masak angaya court emo magistrate emo chuan case pomtla kaniem ti alo nz nuwa pomtla ka angai ni chuan alo pom theya tang ka chetu poi mo deu om defamation hi FIR ang zong kal chin lova magistrate nena halu tanga chuta po chon ani khanin pomtla kaniem ti kha lo en le don ani hemi hi chu pomtla kani love thu boila boila tla kani love ati chuanin kha defamation a kha engama ma in file poni ma ho khanin atop ngal de theini chumo tin freedom of speech and expression ni kan soi thina zalen na kan ni te hinia amaro chu midang hianin kha zalen na thau khan nei vet hi shet turania tin limitation om ta ni kha kan freedom of speech mang khanin kan du kan soi thei ti na ni lova mi chan chin dot mulum tak tak te kha kan soi tur ni lo mi ril ru liam zong te mo mi ril ru tin zong te khan kan trong tur ni lo ti kha freedom of speech ti hianin du soi theina ka huam lo te hi a toy zogin lo shephot me te ngoti chon hei ngai thlak chun zom leang alo nz nuwa pomtla ka angai ni chuan alo pom theya aom zia chu police nena nilovin magistrate nena complaint manga zual ko angai ti na ania an pu ming chiat na kha dot mulum false accusation ani zia kha ama khan atop thlengin a highland proof angai bok ti na ani defamation hian huam zau defamation kan file don ani chuan khamin puna kha dot ani ngei ni ti kha ka proof angai ni 499 a khan IPC 499 a khan dot ti chu teloma se a court proceedings a akal chho zelanga an puna kha dot ani ngei ni ti in dot in pu ming chet na ni ngei ni ti kha a fia tho ngai ni chu ti chuan tu na mi pupa te na a chiar lai jek tu hi judge ani boka kan hre thiam dan tur chuan judge ti mai te la judge a po hian chief judicial magistrate te magistrate first class second class enom ve boka amaro chu kan hre thiam dan turin judge tin soi mai te la chu tiang jok chu nia jek tu po hi mo chu wa chona chiang via wani khomaya kan politician le midang ten mi pui ma a an thu soina dot mulum hlak manga midang te ming that na sa ti chevek thei thil lam hoya an soilan anga po case asiam theya supreme court chuan India khwale tuite hian mani du zong soi theina le talan theina kan nei hian huam chin top chin limitation ane ni ti in midang te nun ti chevek khopa vasoya lantiremo talanemo theina right kha he article som pakona hian ahuam lawani atia tin mimal za omna an hing thatna te hum hi mi India dan pui article som ni pakhatna right to life hian ahuam telani atibok atop na tan chuan thudik ti hre chiang lawa soite social media a post emo low comment te awang hian jail bang azu theya poisa kan ngai thachun zom lo o du chuanin ei hi lova enve taula lova ngai thlave taula mo poimo bera chuanin do tani kha ngai ni chuan pusheta an komna hi Elite Studio Production pumonte na komna hian atopa hen zo na le chana hi kalo mo hi ka ngai thlachak ri o maya comments ngai om le kan comments bokanga mo hi ngai thlateng defamation chungchang chu ti khan achiang to vewin ka hria dot angai ti khamo dot angai lo ti ang deuh lekleka soi kha oma chu kan han ti chiang lo kan ye ta chuanin mi pui zona kan lang lai hen kan chiar nga langa mi pui zona ma sabera chuanin
hey kan ti lang nga min afanu te pik fia tak dil ta se engangin nge angayang atini kami ka chana straight chu ka fanu ne na shed dante adil dan boro ka fanu kongkal lai kuli kon phe akal lai kha khoi mo in ni te vanal ve i thak lo lang chi ti sel chung kalom lo bang ma se ka dil dan boro khapi mo tani khanu kha ka muwa kuli kon phe ka muwa mo ka han bia number ka ria ka dil to preng reng lo kan dil dan te kan dil din hun te kan dil nam hun azir te ning chu ole achiange dil na munazir dil dan ti vel kha an soita hi chu anor liam ve do ma man ka ria an dil na mun ha kuli ko na vani kher kha angain ka shelawa online mangin api ka vadil boka chumi nen chuna danglam na ka shelem lo ke ma chon ma chuan zona panina chuanin ingai dam nge kot kal ingam lo wangzo ingam lo wangzo ke chu min sang khan advocate kan ni ve luk laka mo kot kal khan fi ngai don lo ke man ka ti vek the ya ma se khanu kha ti ila khanu le ke tan inge hlok no mang mizoram le min inge hlok na aneng a hlok viu na tur chan ke mata ni lo khanu ta na mo mizoram le tan hlok viu na tur chan shia chuan min lo khil sela ka kal pe tho se ke ma malak na tan chuan chul ka ti lo rap thak tin ka se tong khan tu na ka kom bak chu tu ma kom to do lo ole chiang yo mai adang hi kan zong thaloka adang hi kan zong thalokang ha mun ma su scroll thazela mom anu te pictu ron thon ta che ang ni sela atuk dar soma chuan lo in muta ni bok ula eng thil nge ti puizel itum a boss ini chuan I message hi post dar lo ta bok se athom no kan la chua kanga dar som pakhat vel kan la chua kanga chuan i a thei phe chun hun kan nei chuan I contractor office kha kan kalanga ama sedan chuan kaldu na dang po ani chubak chu om bakaring lo ole alu kami indil vel boro ka chu enge de titir thoro om je chu mitam takin chef ye se ka du lu thuk kha chu intum lem lo ti na ni mo chan chu enge ni ei tun lai a pe chu kalu thuk lo wang ti lam pang ka din hun ka ria pa ka nia pero asek zunga da kha tui ni la cheng zanga changin amo afria ti tur thangin anum vek azola well frank taisia ole second puria tuna I hun ton me ka hian imalam huna I political career ati chepadonin isiem nge avor sang tur zok chia ingai aren china kan sai engma calculation kan thiam lova mizo mi pui te hian tun zana podcast pui cha kadun chan chu nang chu in neutral ani tro chu wangin ka din hun dik takimin ria se ka duwa avor san tu le tu lo chu mi pui te ruin ngatanga ti min vor sang po ni se vor sang lo po ni se ka soyang khan I kapa soyang deu lagin khovela hian MLA MP minister ni lo VC po ni lo changkang deu to khum cha deu don tam le to chu wangin politics ang hotlina kan ti MLA mo MP ni ka ultimate ka ngai lo ke chuan khai dan chu Mizoram le namta na contribution kan hi political success ka ngai zo chu wangin MP chan samhule lo phadon ni tuna poiron se zo kanang mapan I atin phadon lo ni in tiang chi te ka chu kalan na lo to kum suma paret kan to MP ni lawin MLA ni lawin VC po ni me lawin kom to ko chai tu lo to la hian zona frang deu mai ron zot in nya zo ocha kombaro chu zo po sa thak ve thowa anu pui fanau ten zakem ti min lo zo sakte please sakte anzak lo ring in omem kanu pechonin nimina mizo official kanin koma kasi kanu poyen anete na lavanga tuicho ko ne ka tipo
inge kha kha isui khera tu ava tu lo ve ti o thudik ta kan miao lom ka in te nal bang lom ka ko ram ben che ti Frank Chin khop mai lai hianin atong kamron man dan atang le a mele dp I mu tang khan I zuam zong devin a ni in I she ve em atini he hian adip tang chuan ka sei adip kha ma mon pai ti me su la hun ka ui lo bo ki lo ma zanin chu kan ti to don lo bo ka me che tu an mela tanga zum mi ka sa thiam lo ka chon koma ti ne no khan zum lo riat an nu te lian jung da wanga zum na tur chan zum lo adi khop mai antina lokina ma mon ka shelang changa me chau pana longa tha tho nga antina tangwali ni ya me che ibe matro motor in ya poisa in ya zu in ya chuan so ta mui fang a leng ang miang itia izu nei te ishila motor in nei thu te ishila I shwai nei chuan a positive tan hle to ti na me che fing chuan no ka thenu kalvero se kan thel pai kalvero se anti de chu vai an nu te len lo khan len lo na an lem lo khami kan in biak dana khan chin ka sweng bok kan me che smart chuan allo align khan an draw me tin mi pa kha zanre mo hun fal taka ikal pui ngam chuan ikal pui ngam chuan khanu khan signal eng mazat apetoti na ni ler lo khan te sai ngat lo chuanin mo enga tan nge nu te picture chu I dil kher antini kasai na sa toin ka shia anu te khat liana chuan anu te kha mizo nula chan te lian pol ni kringa asais ani na tak asais kha ka sa cheng do wangam til me kani anu te ka koi tet lek ni se ka dil lawang lokina mo mamon ngoro lokina tan zona pakhat kalo en ve to shem ngoro lakina ani le profile picture chu titil pakhat lokina zona pakhat ka chele man me the to lo khanu khan itar to hur suti ang de vina siap vina ka soi chu tar hur an nom ngai lo an hur chuan an tar lo tina digam mo an hur chuan mi an la hur the kum som sari panga mo an la hur the view chuan an la tar vak lo akuma tam me tina ni ole kum som ni le panga lek pot mi pa hrisel lo khalam pangai to mob lo hur me lo anum ve thau kuring o hei mole rini ti kapu itar to hur to suatia chun rini na fetur le midang fetur chu mi pan la hur pe bio chun la tar lo tina I mu vem 1041 kapu itar to hur to suatia la tar lo nyang hur chuan kati ole mi pui pan zona an nei tam lu tuk to lova achiang thokat view to kan ngai thei ang to tu darkar khat le minute thum kan ti ta ti khana chiang view to tu ra ngai tai la maro chu tun hi site ele bi om thei ani wang khanin thil thlen dan le puchia ta lampang chanchin kha kanan thur bing bi kan ya tin netilaya ale lam site te pon miron kom ve du ni te chuanin kanin hong renga ni ti kha ante mamon thangpuya 1041 pem khem pushiat ka tran cho ke mang che mi padik takini puma mo ni hen atran lo chin cheni ni shave mati ni shemti ma mo na min tran le tran lo ai chon ma mo na ka din kara chon engkim subject a leng veka ma mo na min tran ma mo na hen min tran na min lo tran pon is tran la rei lo ba chu ma mo na min tran le tran lo mo pu thangpuya tu mi dang ngai dang ka kala lu tu vak lo wa ka thu sei du sei ka tum ve thin chu ani de ber ni chu wa thangpuya lo lungai lo mi pam tro
mi pa ang chia ke mang che mi pa dik tak kan nia kan te mi pa chon kan acting vak tu ani lo kan langam tur kan ni na ma mi van hel thawe chum mani lo ka se ngam ma man mani lo kan chimlam ang kho ka sei lo nga Step advertisement aron oma ti khan kan tu tok mai nga an soi tu rang chun soi zo to nin ka shia eng po chuni se kan video tem no thlir saka wangin kan loma kan channel hi la subscribe lo ni chem lo subscribe sakla kan lo mo tang